mantap guys, air besar guys. Tengok, pergi cek pancing tadi, kena rabi-rabi. Haha, terbaik lah. Tengok guys, kena pancing rabi-rabi guys. Ini baru rabi-rabi, tengok. Boleh lah, lumayan lah, tengok. Rabi-rabi. Mantap guys. Hasil dia guys, lebih-lebih kena pancing. Lebih-lebih guys. Makan apa tadi? Ada teman kemana? Kalau tengok lah, kalau ada 10 ringgit beli lah. Aja saya beli makanan kucing punya. Okey boleh. Rabi-rabi guys. Boleh lah, ada 2 tapak tangan besar dia. Kat sungai biasa, kat pondok. Sini.